Match Commissioner Ubadeiru Unongwan Perman ke Asian Football Confederation AFC Umindu Dorji, peringkat bat Abhishek Yadav, badai Competition Senior Manager, jongko All India Football Federation, kila jurip ya kamadan jongko Jawaharlal Nehru Stadium kabadan Hapulo, haswa bakin shim ya karai ban pelong ya ki artili ki lumpung yelek kai paralok, ki badai jongko AFC ha ubnai leber menta kasnem. Ki artali ki jingalek kai paralok international friendly match kinlong haga kat kendai ne ka arpau trik ubnai leber menta kasnem hapdeng ka India Persha ya ka Maldives. Hadien kani on ban rapat da ka jinga khun ka badai jong ka lumpung AFC Asian qualifying round ha ka ba ka India kan kre bakan aireng ya ka Bangladesh bat kani ka jinga khun labu bakan long ha ka arpusan trik jong benai leber menta kasnem. Kani kajingwan banjurip udorji kalong baka Meghalaya Football Association kalayo pediang ya kajing terwa na Presiden jong All India Football Federation Ukalyan Chobe la ka MFA kala ni bakan penlong ya kini ka artili ki lumpung ka bajaring khat ba uhe ka AIFF ulayo sngaw ya ka khobor ba hadu katno upat ba nong shong shnong jong kani ka jela ulong shisha uba it bat basngo tanat pha ya ka football bat ba ka nuksa ya kani kadi ka jingla ban pelong ya lumpung ya lek kai bananam bat balarim hakari kaduran kap house nem baladam ha kani ka jingjurip udorji la senran lang ya uda president vice president bat khot ka MFA ba Hamletson Dotling Cliff R Nongrum Freddy Karpran bat layadon lang ru chief engineer ka State Sports Council of Meghalaya. Ha kani ka jingher banjurip ya ka JN Stadium Hapulo udorji kum match commissioner ula punut bun bha kapor banjurip benia bin pa bin ya baro ki benta jong kani ka stadium nadu ka jaka kre ki player ki jaka ka bakin ya rung batmi syamadan nang ta wat ki jaka let baru ula jurip bha nang ta syabar pat ula khmi benia nadu ki jaka ban shong pit kai ki pat ba ka jaka ban shong ki kenrem ki lendan jaka ban bu e ki TV camera ke LED screen jaka ban shong kila pathai kebor. Hadien kani udorji ulah pat sasyapo madan kabahang ni ulaya jurip lut yaka da kaba ulah shim bat dapat tho biang ya ka jingjrong ka dingkul Henry Hashwa artat ba unrong syapdeng ka madan ulah lap bat syam shibenta jong plang balami hamadan ulah kala long stem lamyam kaba pelong ya u ban bu ya udak jingkeli balala ne ban penbah ya kani ka benta. Hadien beladap banjurip benia ya kani Ramadan, udorji bat uyadav kilahir pat North Eastern Hill University, kabahang ni ula jurip pat ya Ramadan banya kilan jengki tim, kibanwan ya lekai, kabahang ni ru ula banjur badan kam ban penbet penbiang bahaya kani Ramadan, kam tam lele ya ki at kithem, ki bahaduk menta kandang bu jingma lada ki player, ki yakilan ha kani Ramadan. Shwa ba udorji unya prano bat baro na kani jingwan banjurip, layang sa sisien ban penken mau biang ya baro ya ki ai ki mat jingduna ki bang dandan kam ban penbet penbiang ladakwa ban yo ban pelong ya ki ni jingalek kai ha ka ba ula ban shet lang ru ha Abhishek Yadav ba ma uru udan kam ban but dien ya ki ni kam haswa ban yo shim ya karai la ka jella kan yo ne ya kat kan ya kabuk siar ban yo ban pelong ya ki ni artli ki jingakun. Habaya day ba kani ka jingwan jurip ka jong unong pet perman jong ka AFC President ka Meghalaya Football Association uba Hamletson Dotling ulaong bas ngudon bok shikade bahakum kani ka singi bandon kinongwan kibakum udorji ban jurip benya ya kani ka madan kabalong shisha kum ka jingnang a jingtip bat ban kedaw shu ki jingdon kam ka ba ka jela kadang don kam na kabenta ban penbet penbiang shu ya ka JN Stadium. Nalor kata uba Hamletson open paru ya kajingkemen baka sorkar jela ha kani ka kenti kalong ka bakloy na kabenta baka nyarap na kalyang ka jongka banyo ya kalat ban pelong ya kini ka artli ki jingakun. Kumta kum unong alam uba Hamletson ukermen baka ni ka jingwan ka bamenta kasngi kanlong ka basayso bat ka banla artat ban penurlong ya kata ka jingtrang bat jingang nut upat ba banyo ban sakhi ya kini ki international match hang ni hapo kanong ba. Tigi sukumen ba mataga sngi nakliang jong ka UFC kalapha yo masa dido dorji Barimat Commissioner bakaju kapor unong hikmat nakliang jong ka UFC bat uba Abhishek ubadai head of competition jong ka AIFF tikini klawan nado menen ka sngi bat menen ka sngi nakliang jong ka UFC bat ki AIFF klalek ban jurip shwa ya ki hotel
Nomor ba kuma pitip kadi ke international match mo ka ba kongsan ba bat nadu ke jika saru di ban bit ban biang dia meli si leyo banwan ban inspect ya ka hotel po Marriott po Bibanta bat kenju hang te po Wendemia bat nakar jinglap manin ya ka jingjurip ki hotel ni sukumen sibun ba ki long satisfied bat ka ini ki hotel nomor ba ki players bat ki official PFP kan sabe po ki hotel ki ba mahal ki hotel 5 star kita klik baki wan menin timun tak ski wada nak liang jongki klon biang tak si ban pej yang dekat stadium hi Brokaway nadu ke jika kare nadu ke jika song jong ki press nadu ke jika ke medical room nang ta pada ke jika song jong ki paiba nang ta ke jika song jong ki VIP bat ke ba kham kongsan ke ba lawan si klon ban pej ya ke kemaran hang ni mar ke ba kitip ke dia ke natural tof di kumbang suatu ni suatu barang liang juga ulong satisfy ya ka quality ke bah kemaran juga ke don dari kata pada ingin sa tip you ka report nice buat ka UFC di kiti ke long ki ke bah lawan mata gasngi bat ya squad ban ya samat bini ke por ba kejengwan kum kini ki match ni po selong ngatrai ke ajing kai sibun ba nak ta mata joko sarkar ba kunduru daftar jungi namar ba ki match ki bhe ke don kam hi ki mari ba bat ki stadium ki ba di matarang ni kini ban petru ya kata ka we ke jika praktis sampai po nehu namar kini ki international match ki kwa ban praktis be apa ka natural tof po kim kwa apa ki artificial ki kwa be natural di matarang ni sa spak le po nehu bat ke juru hate po SSC stadium di ke jepek ria hi ka layak syat tinggi so kemen sibune ya sarkar jela ka balai rap bat siam nam teknik i berkhoi balada kalong ke ba community hi ka report ke ban phat liang jong pasal doji kalau ban ai ka report ke ba khang ba nyela ban pelong yak ki arti ma chani po selong ka badi ka we na ki state ki jala bi ya football hi don beta khandia rantai tema ka jing thut jo temaran ka di marba kasdia ka to ka pump ka sprinkler ka ba set chapo kemaran ka ka jing thut ka ta di pelang dan rena liang jong ka department pada kila penbit biang kila treat bat umduna ya ka khatcho ka arsngi ye ka demaran ka kalong biang kumju te ngilale hang ni ga chu phi marba na liang jo ka FC bat ki effect lawan hak puar ko biang ti ladon indono jing duna ru ka puar kadang biang ma bangin la ban pembet iki bar khoi ti kata ri ka de ka advantage ba ngi ga don liang ka jungi ka de ka match ka kalong kumni ti kanon ko we ka international football friendly match kabanile ka kandal ni arpotrik banai match arpot san apa ka India bat ka Maldives kede ka friendly match mereka bakam kongsan hi kede ka UFC Asian qualifier round arja arpinjo banile apa ka India bat ka Bangladesh kede ka arfantrik banai match untal snap na padeng mo ya ni hangi pada ka wana nakasai kede ka tato kam dadi ka major problem ka ba kidon mereka long bala lada lai lada nan smart ki stadium ki babaha lada sna jika rung jika mik player ke di belong bi na padeng ti namla kani kam don ke isu hendrai ke ditang ke jeng pi player ka jung hi ke jeng pekriat nak liang jungi ke Meglia Football Association bat ke pangru ka jeng yarap nak liang jong sarkar namba layo bat ke chibasa sakura kisalma bat di bahasa clear belong sports ministry nak liang jungi long sispa ka ke kashan nam ta ke match marba kiru ki sethu ba ki pai ni ke bi ya ke football te all out hi de liang jongi ken kashan bat ngiru nya tristom bat ki kwa iru ba ke match long hane apo selong bat ngi bi ninti baladang la ban pelong ya ki match arti match apo selong ki match ke bade ki international match maka final match ba ke FC rawang ni ikmil di ba ki babon ki match be kena wan ne apo selong tada kada ko ni kalong very important nam ta jungi bangi di ban le bha khang ba kinang yo sibun ki match ni apo ke jela jungi ba kat penhun sibun ya ki pai ba ki bi